twararitse rero gukomeza imigenderanire myiza n'ibindi bihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu kubiraba ibihugu bibanyi vyo mu karere k'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Turashimishwa nuko dufitaniye umubano mwiza nka vyose. Kubiraba igihugu cy'u Rwanda ntizunejerejwe nuko ico gihugu kitaraje ishinga n'amahoro mu karere, mu gihe ibindi bihugu bikora ibishoboka vyose ngo bibane neza n'ivyo bibana bihana urubibe. Ibiriko bibera mu gihugu kibanyi ca Congo turabikurikiranira hagufi, na cyane cyane ko ico gihugu gitera Congo dufitaniye akazika kuko ari cyo kiguma kibungabunga abicanyi bahigira Burundi. Nta kitwereka rero ko inyuma ya Congo atari Burundi, nkuko mbere abo barundi b'imburakimazi bakirimbira mu Rwanda ne Buraya bavyivugira. Ku ruhande rwacu ntiduhengeshanya kuguma twegera u Rwanda ngo rutubwize ukuri ico ruhora Uburundi kugira tugire ibiganiro bitorega umuti ata kirononekara. Ariko ikibabaje kandi giteye amakenga nuko atana kimwe abarongozi b'u Rwanda badushikiriza cotuma batera Burundi. N'ubu turabandanya dusaba abantu bose bashoboye kugondoza ico gihugu ko bohanura inkozi z'ikibi ziri mu Rwanda ngo zishikirizwe ubutungane bw'u Burundi, nkuko natwe duhora tubikora iyo hari inkozi z'ikibi z'u Rwanda zije ngaha iwacu. Ivyo babikoze niho twoba tubonye ko ivyifuzo bibi ku Burundi babisezereye. Ntitwahengeshanije kandi gusigura ko ataterambere rishoboka tudakunze igihugu cyacu, tudashize imbere ubutungane kuri bose, tudasoneye agateka kazina muntu, tutagwanije ingeso mbi y'igiturire n'izindi ngeso mbi zigikomokako. None rero uyu mwaka rutanguye tugiye kwihatira gukundisha igihugu abarundi bose, dufatiye ubwa mbere mu guhagararira ivyo dusonera vy'igihugu. Ivyo navyo ni ubutunzi bw'igihugu, umwene gihugu n'amategeko y'igihugu, hamwe rero n'umutima wo gukunda igihugu gushikaho twogiha ikiguzi gikwiye arico ukwitanga bibaye ngombwa tukacigura. Ni muri iyo ntumbero uwo mwaka tuwitiriye umwaka wo gukunda igihugu. Barundi kazi mubimenye kandi musubire, Imana yatugabiye igihugu ciza cyane, igihugu c'amata n'ubuki dukwiye kwama turinze kuko akaryoshe kari wacu, kandi turavyumva n'abandi babitubwira. Nico gituma uba ari igihe cyo kuvyura umuzirikanyi wacu kugira ngo iki gihugu ntihagira basubira kukitwononana. Hari ibimenyetso vyinshi vyerekana ugukunda igihugu. Ubwa mbere, ugukunda igihugu asonera itunga ryaco, iryo naryo rikaba atahandi riri atari mwitongo ryaco no mu kigega caco. Umwene gihugu wese agurisha itongo ry'u Burundi ku munyamahanga abahemutse. Nimwiyumvire namwe umunsi umurundi wese yogurisha itongo ry'igihugu tugasanga twese turabashumba b'abanyamahanga. Mumenye mwese ko abarundi tuba mwitongo rya Burundi, kandi uburijejwe kurizigama ari uburongozi bw'igihugu. Nico gituma ubutegetsi bw'igihugu aribwo bwonyene bwemerera umunyamahanga gushikira itongo ry'u Burundi hakurikijwe amasezerano yo kugena iryo tongo rizokoreshwa. Kubijanye n'igihe cy'igihugu, ukunda igihugu wese yama yarikanuye kugira ntihagire abacisha ibidandazwa mu kinwabi canke abasahura ikigega. Ubwa kabiri, ukunda igihugu kandi arasonera amategeko y'igihugu, kuko mu ntwaro ya demokrasi abantu bose barangana imbere y'amategeko.
iyo atamategeko ari mu gihugu hama akajagari hakiganza ingimba urubanza nabwo rukama rukukira uwiganje. Nta muntu numwe rero afise uburenganzira bwo kuja hejuru y'amategeko ngo ahavaho nyora kugakanu uwundi. Ubwa gatatu, ubukunda igihugu asonera umuntu wese aba mu gihugu. Ugusonera mugenzawe bikomeza ubumwe n'urunani mu gihugu. Ahari ubumwe naho hama amahoro n'impore. Nta musuma n'umwambuzi barangwa hari ugusonera ikiremwa muntu. Ahari abene gihugu basoneranira nta muntu akubagurwa n'uwundi. Noneho twe duhiriwe duhishije turi bene mugabo umwe, turi bene Burundi. Nico gituma atamvo nimwe yotuma tudasoneranira, tutabungabungana, tutirurana iyo tugize ivyago. Bisubiye muri iyi nzira turimwe y'amajambere, turi kumwe twese mu rukundo niho ikivi kiduga ku buryo buboneka. Ubwa kane, ukunda igihugu arakigwanira. Kubera ko tuzi ko dufise intabonwa, umutima wacu wose utegerezwa kuba ku gihugu, twese tugabiye kukigwanira. Umurundi wese ategerezwa rero kwama agavye kandi afise ubuhinga bukwiye bwo gucungera igihugu cacu. Ni muri iyo ntumbero mu rwego rwo kwivuna basi twashizeho igisata cyo gukundisha igihugu, kwigisha no kuramura abasahiriza ngabo ku rugamba. Dusaba ko abarundi bose babishaka kandi cyane gwaruka rukibasha ko bo kwitabira uwo mugambi uzotangura muri uyu mwaka. Ubwa gatanu, ubukunda igihugu aracubaka mu gukora ibigiteza imbere. Uruhande rwa mama 23 kukumaginga ya mariza kujya ko swima yari tawije ubugenzuzi buto y'amajinga ya swima yose mu biganza bya mama 23. Yego. Ni mu gihe imirwano ikomeje kandi irimbanije ubona ko nta guhagarara haba ku ruhande rw'ihuriro rya FDNB ndetse na Fdnb. Yego. Biri cyari mbere bigaragara neza ko ihuriro rya AFC rishaka kurangiza umwaka rigeze ibaraka, ariko sinzi ko biri bubakumve bitewe na deployment FDNB gukora. Yego. Amaginga ya hari deployment ikomeye cyane, numvise bavuze mu bazanya abasoda andenga kamere baje guhangana na mama 23 itoroshe nayo ku mirwanire. Yego. Turite ibintu bikomeye cyane muri iri joro ndetse no ku yindi minsi ikomeye, kuko maginga ya urabona ko impande zose bisa nkaho zikomeje kugenda zitegura cyane cyane ko usibye n'abaje gutanga umusaada n'ibikoresho biri kongerwa ku ruhande rwa FDNB, kandi bamaze kubona ko FDNB isa nkaho irimo kurwanya Sekedi. Nibyo nakomeje kugenda numva mu bashefu w'amasheferi. Yego. Aho abashefu w'amasheferi bari kuvuga ko igisirikare cya leta kidashyigikiye Sekedi ubu maginga yabagiye kwimika abasirikare, nakubwira nk'ingabo zaturutse Tanzania. Kubimika ubwo bishatse kuvuga iki bwana Safari? Kubimika ni nko gushaka nyine kuko bakomeza kujya ku mirongo y'imbere, aho abari barongo urugamba bagiye kuvamo, abashinzwe bimwe abakorana n'abo bazungu bari ku bikoresho, barashaka nyine gushyiraho abo basirikare baje gutanga umusada. Kuko bamaze kuvumbura ibanga rikomeye ry'amayeri ry'ihuriro rya FDNB rikomeje kugenda rigaragaza intege nke, ndetse bakaba banavuga ko kuba badatsinda urugamba ari uko n'ubundi FDNB isa nkaho yamaze gusa nkaho itera umugongo perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Yego. Rero imirwano irakomeje kandi nakubwira ko
muri ibi bice n'ubundi hari bamwe bagiye basigara inyuma mu bice bya Makobora. Nakubwira ko n'ubundi kenshi na kenshi ku ikubitiro haba harimo abarundi bo basa nkaho bategereje nyine kureba uburyo bagenda bakora ibikorwa bitandukanye by'ubusahuzi nk'uko ari wo muco wabo. Yego, ariko nakubwira yuko magingo ya 20 tugeze muri sima harabura ibirometero bike ngo bagere ibaraka mu buryo bworoshye kandi nubwo utavuga ngo nako kanya ariko isaha ku isaha wakumva bafite ibaraka. yego, kugeza ubu kubirebana na M23 kugira ngo ihagarike iyo contre attaque ibahagare bakore contre attaque, byo bihagaze gute Safari, bahagaze gute ku mirongo y'imbere? Nakubwira yuko ibanga bari gukoresha bikomeye cyane ni imisozi ibafashe myiza cyane yabitanzwe na Premba, isa nkaho yabapushinze cyane ku rwego rwo hejuru ndetse ikabaha imbaraga mu bigendanye na attack ndetse n'imihindi na ramforo bakoresheje nyine kubera ko nabo bagiye bongera imbaraga nubwo wumva ngo ihuriro rya FARDC ryongera imbaraga na 23 irimo kugenda yongera imbaraga. Yego, iragenda irungika abasirikare. Nakubwira yuko nabo basa nkaho bavumbuye ikoranabuhanga rikomeye cyane ku magingo y'ubu tuvugana. Bamaze kwangiza ibikoresho bya FARDC bikomeye cyane cyane nk'amato yari yabajengereje amato 2 na drone 2 bamaze kubikubitira hareba inzega. yego, ubu rero ni ikintu gikomeye cyane. Ubona ko habayeho uburyo bwo kureba no kwiga atake ya FARDC ndetse n'uburyo babohereza iri koranabuhanga ryabo ryohereza haba ku madrone ndetse n'uburyo abasirikare bataka. Ni uburyo bushyashya bwari bwaje aho bwakoreshwaga ngo n'abazungu, ariko magingo aya byashoboka ko 23 yabonye umuti wabyo mu buryo buyoroheye cyane, kuko urabona ko nta gitero kikibakanga kandi ubona ko n'ubundi mu buryo bwo guhagarara ku mirongo y'imbere bahagaze neza cyane ku rwego rwo hejuru. yego, kugeza ubu kubijyanye n'iraswa rya minisiyo cyangwa se ibikoresho bya buri ruhande, zo wadushushanyiriza ko bihagaze gute, biri gukorwa gute kugeza ubu mu buryo bwiramvuye? kuko turi kumva uti M23 yarashe minisiyo ya FARDC yarashe minisiyo ya M23, byo bihagaze gute kugeza ubu? Magingo ya icyo nakubwira nuko kuva ihuriro rya FARDC ryakora akazi katoroshye ndetse na Fdnb bakangiza minisiyo ya M23, birasa nkaho yahinduye imikorere. M23 yahinduye imikorere magingo ya anakora kuva uno munsi n'umunsi w'ejo nta gikorwa kindi kigeze kiba cyo kwangiza minisiyo yabo, ahubwo nakubwira yuko hakomeje kugenda kubikana n'ikibazo ku bikoresho n'ubundi bya FARDC. ubwo ni nkaho bari kwishyurana mu magambo makeya. yego, ubu magingo ya nyine FARDC niyo iri kugabwaho ibitero karundura. Icyo nawita nkubwira aka kanya, urumva ko M23 isa nkaho n'ubundi birasa nkaho ibikoresho byayo byinshi barabigize uretse amato 6 M23 yabashije gufata ya FARDC, ariko M23 amato yayo menshi bari barayagabyeho ibitero barayatwitse yarabaye imyonga. yego, kugeza ubu kubirebana n'urujya n'uruza muri izi mpera z'umwaka, watubwira ko bihagaze gute? Abaturage barabasha kuba basurana nk'uko byari bisanzwe bigakunda? Muri ibi bice birimo imirwano byo ni nta kigenda kereka mu bice bitarimo imirwano, urabona ko nta kibazo na kimwe. Ariko ibice birimo imirwano ubwoba ni bwose kubera ko bari gukoresha imbunda
ntoya n'inini urumva ntabwo bishobora korohera aba bantu rwose, ntabwo byakorohera abaturage kuko barasa nk'abahahamuritse ku rwego rwo hejuru. Urumva rero ni ibintu bitoroshye na gatoya. Ibya muvumayo ntayihari rwose, abenshi bari mu mazu, abandi bagiye bajya mu bice nyine birimo umutekano. Yego, kereka ba bandi n'ubundi hari mu baturage, hari abaturage badakunze kugira ubwoba buhambaye n'iki, baba bari aho ngaho ariko ni bake cyane. Urumva nabo nta birenze bari gukora uretse gutuza nyine. yego, ariko icyo nakubwira cyo urabona ko mu dusantere n'ubundi 2023 yafashe ubuzima burasa nkaho bwasubiye ku murongo. Urabona ko abantu nyine bafite morale, ndetse uvuze ko n'ibyishimo bihari, bishimira gusoza umwaka. Ariko hari ibice birimo intambara nyine, urumva ko ntabwo byahura, ndetse nta nubwo buri mpande z'abafite ibibazo n'abadafite ibibazo urumva ko bataserebura kimwe. yego, ariko magingo aya birasa nkaho n'ubundi 2023 ishaka gutanga ibiganiro, kuko nabonye bikusanyije muri Makobola, ndetse amakuru nakubwira nuko n'umuvugizi wayo yaba yahageze. Urumva ko n'ubundi uko byagenda kose irasa nkaho n'ubundi baje gutanga ihumure mu baturage bo muri ibi bice birimo imirwano. Ejo cyangwa ejo bundi barabasubiye mu buzima busanzwe nk'uko twagiye tubona mu yandi makaritsiye 2023 yagiye ifata. yego, nibyo. Kugeza ubu ku bijyanye n'abasirikare b'u Burundi byura bitubwiraho iki mu bikomeje kugenda bikorwa nk'amavugurura mu gihe badashaka kugaragaza ko urugamba rukomeje kugenda rubananira cyangwa se rubananiza? nakubwira yuko imirambo y'Abarundi ni myinshi cyane ku rwego rwo hejuru. Bamwe babona ko nta gahunda banafite y'imirwanire. Nakubwira ko ubu abasirikare bari kujya ku mirongo y'imbere y'abasirikare ba Tanzania. yego, nibo bari ku mirongo y'imbere, ariko Abarundi bo kubera yuko abenshi bagiye babona ko ibyo barimo nta mumaro, urumva ko bari bazanye abasirikare n'ubundi bafite ubwenge. Nakubwira ko abasirikare baje ntabwo ari abasirikare bano basanzwe, bari abasirikare bose bafite amapeti kandi banyuze mu naratohoje mu babantu ni ba bandi baba baranyuze mu ishuri, bafite gutekereza, bafite kureba nyine. Abenshi bakomeje kugenda biguna kubera yuko bo bafite ubwenge bwinshi, bavuga ati turarwana mu gihugu kitari icyacu, turi kurwana n'abenegihugu, turarwanira iki muri makeya. Benshi urasanga bamwe baramaze kugenda biguna, banga kurwana, abandi nakubwiye ko bagiye batoroka. Abenshi nyine urabona ko nta morali bafite yo kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba. Bagana Safari, nyuma y'ibyabereye Makobora watubwiye kugeza ubu 2023 yabikoze wico, watubwiye ko abazarendo n'abasirikare ba FARDC basahuye ndetse banafata abagore ku ngufu. Ibi 2023 reaction yabo yabaye iyihe kugeza ubu? Magingo ya nyine ndasaga nkaho nakubwiye yuko basa nkaho bo bayifataga mu buryo nyine bwaho ngaho, bakayifatira aho ngaho kwa kundi. Sinzi uko nabigereranya, ni cya gihe uburinzi ikintu kiri mu bugenzuzi bwawe ariko utacyegereye neza, utagifitemo neza. Yego, impinduka bakoze nuko babashije kugera mu itawuni bakajya nyine kureba uko bimeze, kuko ubundi basaga nkaho bahagenzura mu buryo bwa takitikoma, ariko ubu magingo aya bahageze, bari guhumuriza abaturage. Nakubwiye ko harimo n'abayobozi bayo baje biyunze, barimo kubaganiriza nyine
mu makaritsiye yose. Nicyo gikorwa kiri gukorwa amagingo byatangiye mu masaha ya saa 8 nibwo byatangiye. Ubuyobozi burimo guhumuriza abaturage muri ibi bice byagwiriwe n'akaga nyine. Yego. Urumva rero ni ibikorwa byakozwe n'ubuyobozi bigaragaza neza ko ari ibintu bishimishije, ubona ko hari impinduka zabaye nyuma y'aho bagiriwe nabi, bakabiba ibintu byinshi bitandukanye ndetse bakabakorera n'ibyo bikorwa bigayitse cyane byatumye abaturage bamwe babona ko ari ibibazo bibagwiriye. Bamwe badatinya kuba ko bashoje umwaka usibye n'ibibazo bikomeye by'izo ntambara n'iki n'ibibatera ubukene, ariko bamwe bagwiriwe n'ishyano kubera ibyo bikorwa ndengakamere byakozwe n'izo ngabo z'abawazarendo n'abamambaye. Yego, Bwana Safari, reka tugushimire cyane ko wabanye natwe muri uyu mwaka wa 2025. Tugushimire, tunakwifurize kuzahirwa mu wa 2026. Namwe ndabashimiye kandi nshimiye ababakurikiranye mu munyamakuru mwiza, mu bibazo mbaza. Ikindi kandi nakunze uburyo utagitangaza amakuru utahagazeho, udafitiye ibimenyetso. Nicyo kintu cyashimishije cyane, gukorana nawe byari byiza. Nanjye mwifuje umwaka mwiza, kandi n'abadukurikira mwese ku bityo gitangazamakuru cyanyu bose ujye ubasuhuriza, ariko munabadusabira kugira ngo bajye badusengera muri ibi bice bigoberewe n'iki kibazo cy'intambara gikomeye cyane. Tubona neza ko kitazigera kinarangira vuba, gikomeze kandi kigiye gukomeza no mu mwaka wa 2026. Tubifuriza nabo umwaka mwiza kandi uzababere uko bo babishaka hamwe n'Imana. Yego, urakoze cyane Safari. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rutende bashyikiriza amakuru atosoye barabana n'umutekano, politike, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, turabashimiye cyane. Mukomeze mubane natwe muzahaye muronke mu mwaka wa 2026. Travista.